urupfurura gapfa rupfakare ntirugire isoni ntirugire ibambe urupfurura gapfa rupfakare urupfurura gapfa rupfakare ntirugire isoni ntirugire ibambe urupfurura gapfa rupfakare. Ngira ngo urupfu ni iziko ridahaga, urupfu ni inda idahaga, urupfu ni inkuru ishenguye imitima y'abantu ubwo rwatwaraga Apolinariya. Ni urupfu rwashenguye abanyarwanda, ni urupfu rwababaje cyane abaturage cyangwa se abenegihugu bo mu karere ka Musanze, abo mu karere ka Rulindo. Uyu mukobwa ku munsi wa Sevrate niwo munsi yari kugira ubugeni cyangwa se yari afite mariage. Imodoka yari imutwaye irimo abantu 16,
iza kurenga umuhanda, iba ari we yica ndetse imukuraho umutwe. Ni impanuka rero ubwo umusore yari yiteguye umugeni, kuko batari kumwe mu modoka imwe, bari bagiye guhurira ku rusengero, imodoka izanye umukobwa. Ngira ngo ni urupfu rwaje ruhinduka urupfu, abantu batari biteguye kandi nawe wakitegura urupfu. Abantu barikanga kandi ni ngombwa ko bikanga, ariko bamwe bari kuvuga ko ari abarozi bamuteze iyi mpanuka, bati ntabwo byumvikana ukuntu imodoka mu bantu 16 ikuramo umuntu umwe ahantu nk'ari. Uyu ni umugeni wa kabiri uhapfiriye, cyangwa se ugiye gusezerana akahapfira ubugira kabiri. Ni ibarabara riri ku bahazi mu majyaruguru y'u Rwanda muri Rulindo, by'umwihariko bari gusezeranira kuri paruwasi ya Katolike Rulindo ku bahazi. Hama rero uyu mushiki cyangwa se uyu my sister, Imana imwakire, kandi turemesheje abiwe bamubuze n'umushinga ntahe wiwe, ndetse natwe twiremesha. Imana itabare. Nukuri navuga ngo urupfu ni igihano twahanwe. Imana yahanye abantu uhereye kwa Adamu. Urebye ibyabereye ku irimbi, abantu barize, barira amarira, barira ibimyira, barira amate cyangwa se amacandwe. Abantu barize, habura uhumuriza undi, habura n'uhoza undi. Imvura yaguye na n'ubu ikigwa, imvura yanze guhagarara, abantu bari benshi, abantu bakubise baruzura. Nje navuga ngo Mana Nyagasani, urumva ubukwe bubaye nk'ubwebyeri kuri Sevrate ku munsi mukuru ngo witwa Valente, witwaga Valente, niho isanganye yabaye. Ubukwe burahagarara, bajya mu kigandaro. Ubu hari ubukwe bwo ku maziko cyangwa se ku irimbi, ariko ni inkuru navuga ngo idasanzwe, ni inkuru navuga ngo iteye umubabaro, iteye n'agahinda. Uwakoze ubukwe akabona aburangije amahoro, ushima Imana. Hama Yesu yaravuze ngo mubabarane n'abababaye, munezeranwe n'abanezerewe. Uyu munsi nagiriwe ubuntu bwo kuhaboneka no kuhaba, kwifatikanya na mwene data wabuze umugeni wiwe. Ubwo isugi yiteguraga imanzi, kandi imanzi ikitegura isugi, navuga ngo Imana ntiyabigombye, ntiyanabishimye byase. Mugabo rero urupfu ruragapfa rupfakare, navuga ngo nakamaramaza. Mu by'ukuri navuga ngo sinzi ko uretse Imana yonyine itanga umutima wo kwakira ibintu. Ku bwacu ni inkuru wajya kwakira ukabura n'uko uyivuga, ukumva biteye agahinda. Rero abantu bavuga ibyabo, bamwe baravuga ni impanuka, abandi bakavuga ko ari uburozi, abandi bakavuga bati ni ibyaha yakoranye n'umuhungu, birangira Imana imuhanye. Nta Mana ihana kuriya, oya, Imana ntihana kuriya, biriya ni Satani yabikoze. Kandi nanone navuga ngo gukritikano, kubera ko ubiba ni Kristo uha abantu kubaho, ni nawe ubimbura akabakura ku isi. Ubwo rero igare aho ryanyura hose ripfa kuba ari igare. Niyo mpamvu buno umusore ntariyakira, hafi yo gusara. Wabona umukobwa ntibariyakira, hafi yo gusara. Abantu twese ngira ngo umuntu wese yarikanze. Impanuka ikubita umuntu hasi ikagukuraho umutwe uri umwe ahantu habi kuriya. Bamwe bahahimbye ngo ni muri Muhekuri, abandi bari gusaba ko umuhanda leta yawufunga, abandi bakavuga ko umushoferi ari we wabigizemo uruhare, abandi bakavuga ko imodoka yagiye kuyisimba bigahuza ko ikubise urubavu hasi ikamuca umutwe, koko kasike y'umutwe yavuyeho, ingofero y'umutwe. Uyu munsi wa none ni inkuru umuntu atabona uko asigurira abantu kereka bari bahari. Ni inkuru utabona uko usobanurira abantu kereka babibonesheje amaso. Ntabwo ushobora guha pole cyangwa guhumuriza aba bantu
uretse Imana yasanga imitima yabo. Rero Imana mushobora byose ni ukuri yorohereze ababuze uwabo. Ikindi, Imana imuha iruhuko ridashira kubw'ubuntu bwayo, tuzamusange mu ijuru. Sijya urigaba mugabo, ubwo Imana nayo hari igihe ikunda isugi cyangwa imanzi, hari n'igihe ikunda inzoya, n'igihe ikunda abatama. Yimbura uko ishaka kandi biba uko igomba. Ariko urupfu ni igihano rusange, twese niho tuzanyura, nanjye ruzahanyuza. Mugabo rero duhore twitegura kuko tutazi umunsi n'isaha. None gasha, uyu muntu yari azi neza ko ari burare ku mugabo, ari burarane n'umugabo, biza kurangira Satani akoze ibi mwabonye mwese. Reka rero imvura niza guhita turabibakurikiranira. Jye niho ndi kuri teri, niho ndi kuri teri. Ubwo ido nido uko tugenda tubwira amakuru atandukanye turajya tuyabasangiza. Reka nkureke rero ubandanye utegera wumviriza ibi, ubundi bisigaye umukama guhezaga. Rero uru rupfu ni urupfu rubabaje, ni urupfu ruteye agahinda. Abantu barize, abantu baraboroga, abantu bikorera amaboko. Nanjye niho narindi, n'imvura yaguye ntabwo yari nkeya, n'ubiri kugwa. Abantu babuzeyo bacira, babura nayo bamira. Ni inkuru mbi, ni inkuru y'akamaramaza, ni inkuru iteye ubwoba, ni n'inkuru y'agahinda. Ariko mu by'ukuri ipfu zibaho. Gupfa ku munsi w'ubukwe, uriyumvisha icyo kintu. Baguze inyama, bazanye ibyo kurya n'ibyo kunywa mu moko yose, abantu babyambariye, abandi babukereye, abandi donke buri muntu wese yakoze iyo bwabaga yateganyije umunsi wo guserebura no kunezerwa. Abasasa biteguye, umusore yiteguye ko iryo joro ari burarane umugeni w'isugi, umukobwa yiteguye kuri butahe ku manzi. Uyu munsi wa none ntabwo ndi buvuge ngo harimo abavuga ngo yapfanye inda, ngo ni ibyaha Imana imujijishe, ngo ni abarozi bamwishe. Ibyo ari byo byose, inzira urupfu rwanyuramo iyo ariyo yose, ubwo Imana yabyemeye, nta signification y'urupfu. Mugabo rero igitangaje giteye n'agahinda ni uko muri uru rupfu ababigizemo uruhare ko Imana itabagaragaje, ikabagirira ibanga, ubwo yabyemeye. Hano rero navuga ngo ni umuborogo, ni amarira, ni agahinda. Arapfuye, uriya munsi bije yose ibaye ipfabusa, niyo amarira n'agahinda ku munsi ubukwe bwapfaga. N'uyu munsi hari ubundi bukwe bwo kumuherekeza kugira ngo bamushyikane iwabo w'imibiri. Ntabwo ari iwabo wa twese, ni iwabo n'imibiri. Nabwo byari amarira n'agahinda, byari umuborogo. Mu by'ukuri ni inkuru mbi, ni n'inkuru navuga iteye ishavu cyangwa se umubabaro cyangwa se agahinda. Mwese mukunda abagore banyu, mukunda abana banyu, wibaza iki kintu. Imagine, ibindi simbivuze, imagine vraiment. Imitima irihangana, kandi Yesu ahe ababuze uwabo n'umusore wabuze uyu mugeni wiwe, n'ukuri imuhe kwiyakira no kwihangana. Excuse me, rwose turabaremesheje, mu ijuru tuzamusangayo. Ibyo ari byo byose, ubukwe buba bwasengewe, ubukwe ni ubwera, ni ubutagatifu. Warwanya intambara ukageraho ubukwe buba, kandi iri barabara ngarutse, uyu ni umugeni wa kabiri uhaguye. Mutanga ibitekerezo byanyu, abantu batuye muri aka karere, abantu baturiye uyu muhanda. Uyu ni uwa kabiri uhaguye. Uyu muhanda
ubushize naho hahenangutse imodokari yari itwaye umugabo n'umukobwa bapfa bose. Ubu haguye umukobwa wenyine, ngira ngo abandi bahise bafata indi nzira. Abahaturiye n'abafite eglise zihegereye mpamye ko buno bakubwiye ngo hari ubukwe ugomba kuhanyura. Nta wabyemera tureke guhendana. Ntago wakemera kuhanyuza umukwe wawe cyangwa umugeni wawe. Oya, ni umugeni wa kabiri uhaguye. Rero abantu barize mu rusengero nyine muri kiliziya, abantu barababara, kwirimba abantu bararira ku kaburi, abantu bikoreye amaboko, twese twababaye. N'ubu ngubu ntabwo navuga ngo birashimishije, ariko nanone ni byiza ko nanone abantu bamenya gusenga, bakamenya kwirinda, kwigengesera. Kuko hari ibintu biba wowe ukabona shimwe ukavuga uti Imana najewe ahari ibi biba byarambaye, none warangiriye ikigongwe, warampariye, Imana igahabwa icyubahiro. Aha rero navuga ngo uyu Polinariya n'uyu mupapa wabonye ku ifoto, umugabo wiwe, nk'uko uri kubireba kuri screen yawe, ni amashusho y'amarira n'agahinda, ni n'umuborogo. Uyu ni umugeni wari gusezerana ku munsi mukuru mutagatifu ku bakundana witiriwe Valentin. Ngira ngo rero ubwo yari ari mu modoka yerekeje ku rusengero, imodoka yaje kugira isanganya cyangwa se impanuka, hapfamo uyu mukobwa wenyine mu bantu 16, kuko ntabwo yari yuzuye. Ubundi imodoka irimo ni Hiace cyangwa se taxi cyatwegerane, itwara abantu 18. Havuyemo uyu mukobwa abari wupfa. Mpamya ko imodoka yaranamwangije uyu mutwe uvako, ariko ibyo byo hano ntabwo urumva ntibyatambuka. Ni inkuru ibabaje iteye n'agahinda rero kuri ya Polinariya, ni inkuru n'ukuri ibabaje. Uyu munsi rero wari umunsi wo gushyingura, wari umunsi wo kuzika, guhurira ku maziko. Uyu ni umunsi navuga nanone abantu bongeye barahahurira ku bw'igisanganya, kandi abantu bamwe bavuga ngo ni abarozi bayimuteze, ngo ntabwo imodoka yakoraga isida hagapfamo umuntu umwe mu bantu 16, by'umwihariko ikarobanura umukobwa. Kuko umuhungu ntabwo yari ari muri iyi modoka, ahubwo umuhungu yari ategerereje ku rusengero, kuri paruwase ya Rurindo, kuri eglise kiliziya katolike. Mu by'ukuri ntabwo navuga ngo ni ibintu byoroheye abantu kuba witeguye kujya gusezerana, ugashyiramo umwambaro w'ubukwe, ukicara mu modoka, abasokoza, abagukora, abagufasha nk'umuntu ugiye gusezerana. Ni inkuru itangaje ko iyi mpanuka yabaye ari saa 3 z'agatondo cyangwa z'igitondo. Abari bari kuva i Kigali, abari bari kuva za Rubavu, za Musanze, baje muri ubu bukwe. Mpamya ko babonaga status z'abantu ku ma WhatsApp, hari inkuru yo kuvuga ngo nakarapfuye. Bamwe ntibabyemera, modoka zirabashyikana, ariko bahageze basanga inkuru ni kimomo, cyangwa se inkuru niyo, cyangwa se inkuru ni kweli. Navuga ngo twihweje tukanitegereza, hari ijambo rikomeye muri Yohana ryavuzwe, ndetse Imana idusezeranira ko tuzazukira rimwe twese. Habaye ikibazo cy'uko hazuka umuntu umwe, cyangwa se bakavuga bati irimbi riniri abaririmo bazuke. Wibaze muri icyo gisagara uherereyemo, cyangwa se aho uzi ku bituro cyangwa ku marimbi mu ndimi zitandukanye, bahisemo bakavuga ngo iririmba baririmo nibazuke. Buriya ibintu biratangaje impamvu Imana yahisemo iki kintu cy'uko twese tuzazukira umunsi umwe. Ngarutse kuri iki bari kuvuga ngo ni umurozi wamwishe. Buriya hariya mu irimbi, nawe wagiye gutabara ababuze ababo, nanjye niyo niriwe, hariya ku irimbi harimo abantu bahashyinguwe barakaswa amazosi
mu buryo bw'akagambane. Harimo abarozwe kandi muri mu mazu yabo, abandi mwatwaye abagore babo, abandi mushimuta abana babo. Doke hari ibintu navuga ngo byagiye byibonekeza cyangwa byigaragaza ko abantu bashyinguye hariya bose ntabwo bazize ipfu zimwe cyangwa se zoroshye, ahubwo bazize iki? Bamwe bazize urupfu rusanzwe, abandi bazira ipfu z'uburiganya, abantu bavutse ubuzima babo, abambura ubuzima babo. Ibaze rero uyu munsi wa none Adolf Hitler azutse, ibaze Gaddafi azutse, ibaze rero n'abariyuzi bagiye bapfa baramutse bazutse. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo tuzazukira rimwe. Kuzukira rimwe rero ni ukwanga akavuyo n'akajagari kaba, kuko hari uwo mwatesheje abana, ubwo ahantu mbwiye abarozi, hari abo mwatesheje amashuri, hari abo mwatesheje ubukwe, hari abo mwambuye ubuzima bwabo babunyagwa bazira amaherere, cyangwa se ubuzima bwabo buhinduka ubufindo, murabufinda murabutsindira, bajya ahacecekerwa, musigara mu mitungo yabo. Uyu munsi rero bariya abana bagarutse, cyangwa bari abagore bakagaruka mwarabatwariye abagabo, cyangwa bari abagabo bakagaruka, ni ukuvuga ngo